Kubor nag-shlem jong unawsan hima. Ginong komen na kita di social media melalui rensu. Kia drodol bulai prostudo karena melalui rensu. Hanau menderi. Ipelut por dakat no pausen pada tur kita geria. Neunong kentok mau hiu kentok. Bat niyai persai, bat nginang yai persai. Bala dengin mak. Ya kaban warna, ya karai kabas kem, mentah ke penti, nget yang ang mengepi, kejelam ikhlas jadi kedon temir. Lalu itu sanpo aja sudah fit, dan buat hiasu. Lalu itu pat deki arpo, laipo, square kilometer, snap lah snap gitu. Ikokin ang yalang bagi inong kersyar bagi jong kapati ang pilihan ni nong po. Ako akan Allah pati what sutu bakla. Ngigi doon ane nakabenta kapaten kabanban. Ilayo iya kicing kibasa hakin di boda. Bagi yo iru mentah kami sim ye kadi isu kicing kamdei kabangun malah. Kebangangan itu yang kalau badan pat kibriuru kibasa aja di bau kibodal kibengkwa bangin solve the problem. Balai nomor siliang kejat don syasa siliang kejat semegalaya ukau simlang asam simlang namegalaya kaum rudilang namegalaya dilang asam nione dung datang. Nione yung kita, habis usap semua biar apa? Dan mereka kebanjia yang kapaten. Ila bandu man kesnen. Lais pak sos pak mita. Lalu si posnya belum kandung itu. Pina kata daun nol pi. Ngakwa berpercaya kaptam ya pi nol percaya. Karena isu kabangin isu. Nida pendem dia lebih lagi jinuai. Nego ong milih sorong. Nego pi. Nida bat mid bat step. Bau boleh unai di desa. Bagila banwen no syusundon dia ketika jingat. Hati ni kapual kabang hingi susya. Dia kejelam ikhlas. Bat om selip suruh. Ngisa sim. Saya gitu dihulu kali pada Jakarta berasa. Kamtam ke blok 1 blok 2. Dan di bakri di nong di beliau di maksud siapa ni wasam. Mereka mendengar. Ke blok 1 ke blok 2. Kadon ke way ke division ke beriong house dan kat kendai pak santuwe. Dah kecil ya suatu jenggut lang. La IT ya ke blok 1, blok 2 bakal leksian di sebuah kardian lo. Dia mentah ke dia pendebet kalau metang kawai bangin ada sorkar mekerangin kerpat di sorkar asam bayakin di Jakarta pasyong Jibril bijoni ban penpainok ban retransfer siapa kejelah kejumlah ketika isu kabiadai bat ke blok 1 blok 2. Kenapa tanggon su kalau ke blok 1 blok 2 sekiwai-kiwai ke Jakarta. Sata sidentia kabangdai ha blok 1 blok 2 kabangi ong ke kanduli ke siar. Ditaruh kita belum disputed. Kita bang ngini kwa bangin pendep lakum no how ni usnem. Abang ipendep malu bansuk hadir hapun. Ikun kiki jonga jongpi. Habaladon si jauh pun usam ubadayo i degrade. Ubang idaya kau gidaya wo. Ngawai pi hadir hapun. Nginum don syuk kecing bat ke asam. Paten wala paten. Ngat lagi dekam.